Jabetza baten neurrian, eman genion gerrian, nola esan jabetza hori kooperatiben herrian, nola esan jabetza hori kooperatiben herrian. Kooperatibak gora, ta gora punkaren moda, euskaldunontzat Mondreue beti erdian egonda, ba kooperatibak gora. Jarriko naiz irakiten, ta beste aldetik irten, gizonak bezala gabitz denei pelota egiten, jarriko naiz irakiten. Irakiten erioan, diotonu serioan, ez dakit noiz dan aserre, ta noiz klimaterioan, irakiten erioan. Gure oreka hormonak, amaia ez dira bromak, gizonei kopiatu alzaizkie gauza honak, gure oreka hormonak. Horregin dut arrausia, gauza honetara jausia, gora gizonezkoen ona, ta gure menopausia.